engcwele ongcolileyo akuyikuhamba ngayo kephi yakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beyiziwula abeyikuduka kuyo uthi kuyabakhona indlela nomento athi akusiyona indlela yanoma ubani kodwa yindlela yabantu abalungileyo indlela yabakhe yibapha bakhe na yilabo abavumela ukuba baba ngabantwana bakhe namhlanje samemezele emakwatasi uthi mhlawumbe khona indlela mntanasekhaya ongayithatha wahamba kiyo wayibona ingakusebenzeli kwesinye isikhathi wayithatha wagcwala isitulo uhamba naso kodwa ubona ukuthi le ndlela iyaphumelelisa kodwa namhlanje silethe indlela igama layo nguJesu. Yebo. Imijesu akhuluma athena uyindlela beqiniso bekuphila athi akekho oyababa ngaphandle kwakhe abanye bayithathile indlela engqomelayo bayithatha izindlela ezilula namhlanje bakupha sabazi kodwa